haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami sainaing maau jono bila bumi rajai serep di rohami sangat dainangi ikoko nama nalah saut dia marjanjian duka koko nama nalah saut dia marjanjian duka sahadia asona gopuhon saleleng mangolua basah kekui wong solas ni roha dari bagas rohaki sesadaho nahu haholongi rade maha macala ngagope rohaki laho Parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki Natumapak kamu nungai roh tutongan di bagas nami songkot siak kami hula-hula muna takasun na uju purba, takasun jokola. Tung takas lu kami manukuk kamu nungain. Dia malak na. Dia ma uno tulang na basah. Suku matutu aka suku mune aka tulang di mega sama nugutur ni parnako ni matani arion. Ima tulang rohan madapoto kamuna. Hamu aka si raja ni hula-hula nami marga situ morang. Raja nami di manuguton rohan madapoto kamuna. Ima raja nami nang tabul ari da pala di partikiano. Ima nanaing mangalap borumuna nagabe nanaing panyaran nami. He anak nami nagabe nanaing helamuna.
Suang songoni ma ano raja nami nusiko pano dison. Bono nami masih tongan di bagas munaon. Tu bagas nami ima nanaing parumain nami. Asa totongan di bagas nami akan raja nami akan natulang nabasa. Ape honon nami matutu tu boru muna nanaing parumain nami ima parbuepir las lungsu nanon akan raja nami las udur honota ma tu tonga ni huriei ima dinalaho majalo pasu-pasu pardongan saripioni. Dina maduk. Ono dia lah metong di baca udur mah menon. Sudah mampu. Hadi apa video nih? Kisah rancong. Kisah menjadi kami. Tong. Dah, di sini ba. Bar video mah mengaku. Di raja nami, hula-hula nami berkasih tumurang. Nungapi katulang di partikian alapun nami matutu imana nang paniaran nami nagabi para jauh nami anu ditongan di bagas nami ope katulang dia kamu mati kami borak mahami Gan mo lo si uti. Video mah waro. Di beto ma ulo si uti. Di togo ma tu son. Oh. Ulo si ba ya? Snairo. Tunggu dulu video dulu diatur dulu di setting dulu biar bagus ya. Sekali lagi. Tahan. Satu, senyum. Tahan. Dos rata, lima hamu pangisi di bagason, dohong uramuna. Di son martapak kami, mergagan na pamuron. Dilas mirohatta dia dinaun, dimaten adina lapok. Na pinasanga itu hatta. Langsung mendadak lang perkenalan nami. Dohong ina mangalak parumain nami kami sejulung guru muna gabi parumain nami. Anak nami gabi beramuna. Disok kupatupahani do tutu di sipanganon namar niak-niak. Pangiduan nami tong suamat tadi batang. Tudu saya Roma kan Jadi sama dia muna poro namin. Dok dia muna dan yang poro namin. Lumobi ma dihela namin dok poro namin main gitu. oke. Sama-sama. Horas nita, karo pagkasa. Kami mah pernah dari ma orang ekor cuma orang dia muna dua nara terus mau dua terus ada inanda terus ada ya nah Horas mangita sudah jadi mah kita suruh terahan. Oh iya. Kopi nomor, isu nomor. Ya, oke. Masuk dua pasangan di parumai sehingga jamur mau nagabi. Nalago. Song ninang dia nak. Tangi om mana patungkol nang damo siro kani tabi. Kon mas bololo dia kana marumah sangka. Pirma torbita.
jono tulang bumi bawa sampai kau tuho pasat horong na di rohaki dahasian jangan dong nasomoko nasai totong pasorangan dunia hatu sidoa dan boidawa siako ramahitang nadua ramahita salelenai Duku tada hasiaku Dino hati sainang jono tulang bumi Bawa sama ikon tuho Mengiringi dari Dr. Dikta, gue juga di bagas las rohal subuh dimana di bagas hari pasor. Alani tapas ada marohanta, asamat lagi kita di dalam bagas kita. Manggudu kok anak toko di bagas kalau pasal pas super rohal saya doni. Tapas ada marohanta kita. Moliate mau pasatani toro ali kabuga. Di mana amanami pernika basa Marita Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Natatang kumakyalaw kami dengan dipasat. Ima di permahanyo mo di kami. Siyan akaari nasalpi Tuhan satu bagasat sitiyong. Dui kami totong parlas keroa di bagasan hay paso. Ima ali Tuhan namin na marhula-hula baru. Di botohoro Tuhan Tuhan namin manangulaw namin di bagasan sitiyong. Ima dinalaho magudurhon anak ko puro ni Huriami. Puro atolan Huriam tao mataro pasu-pasu perluas sa ipeo siyang ko. Ima parintahite na osomi. Ato wali Tuhan ho matutong na patulusyon dali na patutong. Asa totoo di bagasan laskeroan kami lasulmo di ma. Si pasahatong mo pasu-pasu perluas sa ipeo ni ito anak ko ni Huriami. Asal di rumah tangga na siya, dalam rumah tangga siyo leho, rumah tangga si pertanyaan, dalam rumah tangga nagarit si cuma anak jualan nyawa si buat baru, doa nasihat asa hatu asa rumah Tuhan, alahnya di Tuhan nami sedono kita totong pasti itu dunia, iman Tuhan nami bagas asa dari orang. Jalan dinamura pehangen dugi jaro anak ko Huriami pasu-pasu perdoa saya yoni. Lasemagi untuk Tuhan ulau di bagas scenario. Ima dina pasahato, ima ada kato tulu hula-hula nasida marga situ orang siya lipat taho. Nang somaninap Tuhan disalut ke alani Tuhan. Jom-jom matotong ulau di bagas scenario. Asasi di bagas lasroha di bagas game. Asal betul Tuhan di bagasan lasiroi kami pangulawi salutman atau Tuhan kami huwag kami hubulong kami anak do baru niyo na mga tutong atuan niyo kami dong angin kami katong di bagasan asi nerohan mula natin mahupasahan kami alituan namin ito orang pangasahong orang anak po Tuhan Yesus Kristus martang yang kami ito asi nerohan Tuhan ka Yesus Kristus doon orang di rohan ini pada ama doon parsauran na siento di purwagyo ima maduang hita ariyon sugod sa troni sa lirik-lirik na Amen. Nunca hubo vida para
Guar ni di Bapa Ama, dohot guar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni Tod di Purbadia. Amin. Puji Jehovah hamu na segi bangsona, ay patiga bangsa di bana, jala sa ililim na do asin ni rohana. Maras ni rohano sude, amina pumudiso, mangunurong nanakoni huriami, Roma somba tujolo, oh Tuhan. Ima Patumami Sensada Petrus 4 ayat 2 sono di lokasi ala di Yerusalem masih hormasi itu mahamu ayat kupi hahor mondar hedo gudang dosa
ala di Diyos sa lahun na masih hawal masih tumahamu ay diutupi hawal on yang mahido gudang dosa. Tetapi yang terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang apa yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dosa. Apa kadawan na hinalong di bagasan gore di Tuhan Yesus Kristus andai kata bersyukur hamu sadari pasal parang parmul termasuk anak lembu. Dinaruh hamu sadari ke gereja nomor 2. Pasu-pasu. Ang walang napahotol para sa Unido ay mulu pa sa raja din. Dan mulu pa sa basi kita kalau besok kita semua ay isu jauh isu kita lagi modal tak asu gitu. Dapat apa yang tahu catatan speed. Ya, ang walang napahotol para sa Unido. Itu kan dapat itu pengadilan. Dan sangat suatai makor pasu-pasu di hamuna saluna. Amin. Martanya kita. Pinuji pinasama mo ng nawasa para sa roha na utadahami di balasan Yesus Kristus Tuhan namin. Mula terohan namin, di Yesus Tuhan namin, mamiling para muti, anak dohur ni Uriang, roti jeromon iba na nurun ni anak dohur na nurun ni masuto para Lumumi ba Tuhan magbiji pasmapen. Lasar mo na Tuhan namin sa ibatan namin. Di keluarga na sa parang pagulog. Sugihin na Tuhan sa Tawag. Na doon mangdukol doon kaliyo tabi Tuhan. Pos doon namin Tuhan namin sa ibatan namin. Diyan mo kanyang mulo ay panasod na kayo sa kaya. Lumumi parang pagulog Tuhan. Diyan mo ay pasukan sa mo. Asal mui beri na sila pangaban ng gulo may ipasasod. Di pinopang nasida di harap dan keparangan nasida ng kasadaran. Atau Tuhan namin jangan dibata namin lasar totong ulah siapa tahu namin dapat keparangan Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan di mata namin campur tangan mohon sana muka suka diprosa seorang di bawah sebelas neroha marlupuluk dan dokter nasida di sana pengurus muda pasasud. Tapi kami mentias ketung nurham di bawah Yesus Kristus nama melihat dengan Amin. Oh, 'Orang itu hatai, nah, 'Orang itu hatai, 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 'Orang itu hatai
ganun na paulak ko na nilina, Yeswara marmainan na parakuwas sa Diyos. Pakalak ko ang mga buwan na siramin. At ito ang pinalungo ni Bata dan jari siramin Diyos. Tanyaungan na ilo ni Hati Bata Kawal. Hamuang kabawan, ahol na mga parintam lagi, sa Kristus na makarong ihulay, jara na mga liyo, na umakursan asa di parbadiyay. Lugi sa mga hatay Bata Kawal. Diyo'y ang kaparot po mabawala di sohon panguluy na di kuwani. Ay bawilo ko panintan sa Kristus kunyari. Alani bawa ikot makarumi panintan sa Magdalena. Ikot otok maroon paturehon majaga dan maramuti sa Tuhan Yesus na majaga dan maramuti kulihan. At ni ganun mga buru-buru teman jala forman marhaba jauh dan marhasikon bengen jala marhatan lambuk ai kesoni itu buru-buru marhaba bawa lagi inoroni dia menadua ikut totong marhaba hata jabatan jala totong marhaba neruah dan marhatan manan masih lupan dan masa tengah pasti dinulung jadi pengalaman sore iman bicara haburuhon pargabuson agkahatan keras dohot masa rumah hajaton baik mahorong neroha las nerohan ada mio dohon mas matangakan itu si hot manu itu nerohan nagabitaka para sa kemunan jala baik man horong nerohai gabi yuju bisiyo dan nabigan Jaradami ko na nasuluh sa roha. Ima maramuti ati-ati do pikiramunan di bagasan Kristus Yesus. Alani hobat hatay ibatan ang bilikina. Nung siya mo hatay ibatan, taling turo ni Pablo Asado. Antong marasami. Alusi masukot ko nun, lero ko ibatan, yung dito ni Dia na pupulisong. Namani ko ang mga panguli, Sandi si Manulan. Olo makajundak ko di juri bata na saud. Do di juri yung mga pumulison na di pangyurhando sirka burus moramon na nilimun gabi yung mga masahip. Olo doho makawali bala siya sa rohang. Doon mamulahon siya sa kubo. Olo doho makarangan para niya bagira ko di ba? Olo doho manjoy-doho na tugsuro orang parangena orang doa menunggu ibarat di bawah sekolah orang semua jalan doa para padan nasutu paparhom manang ekonomi bang pai madisirang pemati pada sudut bono sekarang mengulis sahut naik dong malusnya namanya kumau dolenan aris kalau semua orang orang akan dokter gaduhan di Bataan bisa nakaruhan na pumisyon na di pagkarohanso si Chanmi si Manlongan dan tapi si Manlongan kaya mga sila tubo orang makolo gana siya na saruhan doon mangulang siya na sa tubo jalaw doon parparan mga raduti para masarigil mo buwan isip Olo makahuli bara ini kasih rumah, parsahiton, papubuso dos tahun, nasudut pemailok ko, mantari koloni bana, pemalis na kemati kumusugod, mulak sadar hama ulit sa lulot na dogma alis. Ito mas tratasyan ng tuwo pada pemain. Kenapa saya di Bataan mo natang na tuwa mo magititi luar di Bataan. Ito pabadi rin mandok na pinadungo di Bataan yang jadi serang di sana. Amin.
Jangan mau pasu-pasu syaitan tadi bataro anak Tuhan Yesus Kristus doa siapa doa badai. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama. Di sordakon Tuhan di Batama buhina Tuhan jala asima rohana mediam. Di dokpakon Tuhan di Batama buhina Tuhan. Jala di pasorkan madanena tutot Tuhan. Amin. Surat pemberkatan nikah perkawinan nomor 10 SPP dan selanjutnya telah menerima pemberkatan perkawinan saudara Candi Simanulang dengan Ariska Buru Situmorang pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Pendeta yang melayani Pendeta Hahu Tauru, ayat nas yaitu 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terhormat pertama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menyetujui dan sekaligus. Amin. Putra Gurgur, Guru Jemaat, Bapak Penetua, M. Situmorang, Pendeta Rasot, Tabita Sumitro, Silitonga, saksi dari pengantin laki-laki, R. Simanulang, pengantin perempuan, R. Situmorang. Terima kasih. Raki
Tandanya Tuhan menunjukkan ibarat perlu lau masalah itu kata buas untuk ngandung-ngandang untuk punya kemudian maham untuk nasung lima perbu dalam kamu mah buruk do elam dokter dokmu na dokter maham di hadiran di burung ini suni nang akan keluarga alani mereka dihina dan nomor 100 busada ayat seri. Saya diun malaka muna sih, kata amadungan muna nak suruh-suruhan nanti lah tahu itu kata. Saya diun malaka muna, dola kamu
Hasudungan roh aku tunasonan pikir aku nungasaut sakatai nungasaut bogastai saut doha pedia. Jumulong masatabi kami itu sa luhut. Akka hula-hula nami, tulang nami,
Sungsumuni nandot akka paradal kate. Mula pi akaraja nami tung perjolo habi mabuat Tuhan di godong nami. Mengalah sangat mahami Tuhan perjolo. Pasa sebesi nami. Nanang manotor mahami. Alay pa ima sa manotor hami raja nami. Perjolo mahami mangido Tuhan di godong nami Tuhan muna. Mula topa. Asa marmula gabi marmula horas permusim nami dihami sisa nasuton. Baik maju dihami godang mula-mula lasa purhoma tu godang somba. Baik nama. Mau dia
metong sayang dia matutu na ni memehon nami gabi meme daudi meme nadengkan tu adukan muna tuaka ari danengro sangonima hata sian hawi salutna hawi aka salutna mardomat tubuh di partikel sangonima hata sian kami ma borukta asa tabu sitirti hita manda bonton desira dihita sune boruni hasil itu bolon bersama kita. Jadi dihita temar hula boru. Hula-hula nami keluarga manulang sesada subuton. Malu hami boru muna noang bebere guna namane karaga mon marga untuk hutan. Alai boy marohana ramar hami baso dro tu bulau ta sadarion. Alani perjulu kita mauliate tutuhani ala di bagasa pasok kita di pesta pemberkatan ni paraman di bagasa sadario asa dahono masondok ni harabata eme sita batua tubuh di tongani hauba regado pertemuna porges nang parbuena saunina di hamuda keluarga na baru bekas mamu atau keluarga na berbahagia na sahata hamu dulu sahata tutoruan jupang nani danahan di hamu karina dan induan dito mo sila batama di hamong parbuin ni Bortian dito binara do boro kasuri bay sorang akas may ato si pasahan na toras jala toras mana berjumar Tuhan jadi di hamong na parmusik namin sesuai waktu dan sesuai mula tokpa do mo magodang mula-mula do padong matugodak sopa kaksuka mardalan uhum molot si zaman di tangan penasadia olah kahaminan kabaru munon at tarjol na paggusul jadi sama dia penuai orang munang atorok alai nak namang unangi dia kahela na boy patutu pengantin penuai binaik kamu dah unang masyarakat nate iba musing na tua jadi dihamuna par musik nami Gabi baik ma dihami marulupul to dikki baru kan si masih sampai tadi tikum. Mari kita mah akan muru di dalam bangunan yang saya tikum untuk Marcelas Bernal Studi. Tak yang naik motor teri bata jiwa seperti kino di las bata asa
ronia dama asa sinul mana sa paramuna dihuta gawe na luna di badian marhiti utang nami dewata dewata saluhuna akas jali taon takas du jalan hari sa guru tu masela sarona ibi atu marhiti hidup na tua bagu du nomor 1 du nomor rupiah horas mahami na majalo ula mutu gadan wa dia una wala sido bote yang bulu matutu marhiti nian nang rowan en hawi menawi di pihau akan guru gilas derata bisa tikion pihak masalah paroha ita sesuai itu waktu bahas malam di so nang sah mai nang sah mai atung gay masalah horas salu une marhiti pasu marita tuhan tahu nang gogi pasu dihita salhuna babuti madang bulu atong tu hasatan harus itu oke atong perbusi nami bae magodo hasatan padoma tu hasatan ni ayo Anggiya matutu itu patuhata parsari pion nauni parsari pion mati yang bersih. Jala hasatan di pasu-pasun debata. Si tubuhan aris berkorok atas nama desida satu nasar dua katik kini. Alani diamu anak bernama dokter bernama. Sudah hatan di debata mau kena lomuna. Kami mau jah kita mati di rumah kamu.
Ini masih parsa dua muna, cara masih hukum. Alani juga satikyon. Roda hamis separadatan, paradatan ng burak Tuhan. Lawa makana susah dulu naik. Alani kami do, perbuai ribu. Dia mari cepat Tuhan tak. Kalau ngaribu matu angkat yang roh. Si dulu muna ada sepuluh. Alani do orang nami mah kita nama Tuhan. Asa di rumah poki bahul waktu calon. Ya karena uli do nadengan. Namun nama jalan. Pasu-pasu pertama di belakang senjol Tuhan. Kiri mata di mari ni orang tu mata. Nuju mah nang dalam kapal mo. Mati tu. Alani nama rulas ni roh do hamis separadatan. Alani baik bagusina. Isi mah godang mula-mula. Isi mah do godang sopa. Isi mah do godang pabutu para pabutu mah. Asa sungai dok ni tua-tua menatutua kerajaan kami. Asa firman na pokki bahul-bahul pacalongan. Firma tutu salhuna tadu nami luju-luju nang diaka pasamotan. Buhut raja nabi dah hola karbu firna kino diwain kamu. Totong diwain kamu kerajaan nami nak kinon. Tuhan nak dot parumain nami akan nasinari munai. Totong betul kami atau raja nami sisa sultan.
martangi yang mami natutu mata de bata asanggia tutu na jina bar tengah muna na niulan tengah muna tujulono natong totok ma di pasu-pasu Tuhan atong songoni doni na dua-dua ma horon nami asa bago na marhanto hotong do na marubian horas mami atong sada sutur na majalo tuipas na mo atong paradatan nami na mangalihan sinobodi kami raja nami matutuk amang namalo nami